tiang saking tiang pinaka mahasiswa niki Universitas Indo Negeri Gusti Bagus Sugriwa. Rainane mangkin tiang pulih puniki giliran macan cerpen saking Pak Putu Supartike. Matur suksema niki Pak Putu sampun ngijenin dewek tiang galah raina mangkin wajan cerpen. Taler suara saking Bali tan sampun ngijenin dewek tiang galah raina mangkin nyarengin wajan cerpen. Malih jebos yening wentan puniki cerpen tiang sane Kantun Kirang Lugerayang di tiang lungsur Agung Rana Pangampura. Rainane mangkin puniki tiang jaging wajan cerpen Ulian Tresno sane ngawi tiang sendiri niki ampurayang pisan niki tiang memongah tiang sane ngarianin tiang taler sane wajan ampurayang pisan. Taler tiang mengucapkan selamat Dirgahayu Republik Indonesia. Taler niki selamat untuk Suara Saking Bali sampun niki ngwacan cerpen edisi ke 100 punika. Sane mangkin mangdo nenten niki sampun wenten sane bergabung Putri Adelia Sapitri matur suksema niki Blingah Ristawan niki sampun bergabung matur suksema. Taler semeton sane preside nyarengin raina mangkin tiang ngwacan cerpen matur suksema pisan. Pradepet malih jebos wenten ceritane sane ngandang anjo ampurayang pisan. Puniki tiang Kantun Melajah punika wacan cerpen. Nggih mangdo tiang nenten napi makueh matur-atur sane mangkin jagi kawitin tiang Ulian Tresno karya puniki kadek ruminten. Siape subo makruyuk nyinayang gumine subo lakarenda galang tiang magegosan bangun sawireh tiang lakar ngatuang meme kepeken sawetara jam 3 meme subo nundun tiang dek bangun subo jam 3 atuang jap meme kepeken tiang mesaut wantah magereman doen meme nawang tiang kenyal sawireh ibene tuyuh kanti megadang nulungin nyet busung anggon cana ngajak sampian lakar nyangre rainan suci galungan tiang ya diaston anak muani yen masalah nulungin mejahitan metanding apa buin mebat ngai lawar komo urutan jukut ares pasti ke tiang bisa nah abedik yen iraga dadi anak Bali lakar nyangre rainan mulo kenyelan abedik sake walon to Cina iraga bakti majang ring ide Sang Hyang Widi
wase sane sampun ngicenin kerahajengan lan kerahayuan. Galahe subuh setengah pat tiang buin dunduno tekeneng meme. Dek, 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 subuh jam setengah pat, mai bangun natuang meme kepeken. Apang tusing bes lemah. Gitu munyen meme tiange. Tiang ngedebras bangun. Maro buka sapute gesit sajan. Krano di desan tiange ngoyong mulo awah gumine dingin. Sakewalo bas meme tiange ane nundun. Tiang tusing bani tempal. Lantas tiang mesaut uli pesariane. Name, dek subuh bangun. Lantas pesu tiang uli kamaring lantas mesugi doen. Laut mengganti baju. Sesubane tiang nekat dipeken. Meme tiange lantas mebelanjo. Tiang negak di dur montore. Subuh mekelo asana tiang negak. Konden masih meme suun belanjo. Sawireh pekene kelep. Tiang bangun nuli montore. Mejalan-jalan ningalin dagang. Sambilang nyuangin belanjan meme. Nada sare tiang mecaplagan tekening. Anak lu jegeg. Ngabo bungo ajak buah-buahan. Aduh, gitu munyen anak lu hento. Ampuro ge, bakat tomplok tiang. Laut anak lu hento mesaut. Enggih, tan kenapi beli. Tiang bakat ngelen-ngelen mejalan. Enggih ge. Tuahamun to doen tiang ngomong. Sawirah pekene kelet. Tiang buin ngelanturang mejalan. Tepukin tiang meme nu metawahan meli buah. Sawirah jani masan buahe mal. Kene longne yening irago. Mebelanjo di peken. Man metawahan. Nu ada sistem kekeluargaan. Beda yening irago belanjo di mall. Hargane subuh mepatok. Tusing dadi tawah. Tiang laut nyiwangin belanjan meme ngabo ke montore. Subuh suhun belanjo. Tiang ngajak meme lantas mulih. Nekat jumah aden tiange subuh ngidupang api ngaye hangat. Mang, subuh ngerodok iye hangete. Subuh dek. Tiang lantas ngaye kopi tetelu. Sawira bapan tiange subuh tusing nu. Ritat kalau tiang nu mayuso telu ngoton. Keto nasib tiange nu mayuso cenik. Subuh kekalahin bahan-bahan bapan tiange. Nanging meme tiange nu pagah ngempu tiang kanti jani. Tiang subuh tamat SMA. Ne mulo tetujon meme lan bapan tiange. Apango tiang nawang goet. Sina buin pidan. Tiang dados jatmo ane maguno. Atur sukses. Ya diastun kekalahin ban bapan tiange. Dumogi uli kedituan. Bapan tiange nyingakin tiang. Meme aja aden tiange. Tiang ingat pesan tekan pebesan bapan tiange uli kedituan. Duga se tiang lungsur pitaken ring jero dasaran. Cening pianak bapo. Jemedang nyen melaja. Apa ngo cening nawang goet. Nyen nawang pituduh widi. Cening buin pidan. Man gayane lung. Keto masih tulung-tulungin ni meme megarapan. Bapo uli kedituan nulung-nulungin tur miare cening. Meme tiange mebesan masih tekening tiang. Duga setiang nulungin mejejahitan.
ngai ceper kene pitutur meme tiange. Mem dek gayan meme ne tua dadi buruh nyun ajak ngai ceper tusing karuan man pipis sebilang wai nuju adon unden maro meme man pipis ablian bas jani cai jemetang yang melajah apa ngobuen pidan cai ngelah ane madan pebekal dewe man gaya ane lung apang tusing caro meme buko kene kopine subuh meseduh laut tiang nyemak tipat santok ajak jajo laklak lakar darang kopi krano ento mulo biasa uling tiang nu cenik yeneng kepekan stato meligap-gapan tipat cantok ajak jajo laklak. Lakar anggon darang kopi subuh sud tiang ngopi lantas tiang nyemak sampat lakar nyampat aden tiangin nulungin meme di pawon nyakan teken ngai jak juli ya di aston aden tiang muani yo biso masih megarapan di pawon subuh sud tiang nyampat laut tiang ke pawon nyemak baso-baso lakar mebat sawirah jani penampan galungan makajang pekrepak megarapan aden tiang ngaliang bebungkilan tiang nyemak talenan lakar ngai baso muanak tak be meme tiangin nulungin ngikenyoh lakar anggono ngai lawar subuh lebeng laware meme tiangin mebanten saiban subuh sud keto tiang lantas medar ajak meme lan aden tiangin ya diastun tiang nongos di desa ngelah pondok cenik nanging tiang bagio galahe subuh tengai tiang nutugang manggang siap lakar anggon Banten sawire buen mani rainan jagat galungan sang suryo subuh lakang seb tiang laut ngai penjor aja aden tiangi memen tiangi ngai nang sampian gantung-gantungane mulo patuto irago yening ada rainan gede caro piodalan rainan galungan lan kuningan miwah rainan sanilianan ngai penjor tur gantung-gantungan ento cihno irago ngalestariang budaya lan adat baline buen manene sawetara jam 5 semengan tiang bangun tur mandus duaning tiang lakar maturan ke puro sesubane tiang nekat di puro meme tiang ngunggang Banten tiang ngajak aden tiang negak di Batarani ditu tiang metemu ngajak anak luh ane tepukin tiang di peken duga seibi ngedas lemahe buko anake ngorang yeneng anak luh pastiko mulo jegeg yeneng anak muani pastiko mulo bagus nanging jegeg lawan baguse sekadi anake maosang do tua relatif anak luh yeneng jegeg tusing jetua di muodwen nanging ring jeroning ati apango jegeg masih niko sane kuasanin anak luh luwe keto masih yan anak muani apang patuh bagus di sisi tekening ring jeroning ati tiang lantas mekenalan teken anak luh ento gek ane tepukin tiang di pekan ibing anak luhento mekenyam manis di Arab tiangi sambil lo negak ngudi ape laut anak luhento nyautin petakon tiangi engge beli tiang sampun tepukin beli di pekan tugas ibi oh ngomong-ngomong adan gek sireng ge sambil lango mesalaman ajak tiang tur mekenyam nyautin petakon tiangi adan tiang lo hayu beli yen beli sira nggih
tiang kadek supudro lo. Ditu tiang ngurto kangin kau ajak lo hayu. Tiang buka cara ketepen bulan kenehe nepukin anak lo jegeg. Ditu tiang ngide nomor WhatsApp ne, nyen nawang buen pidan ada keperluan. Loh, nyela WhatsApp, bang tiang nomor lu henge. Nyen nawang tiang buen pidan ada keperluan. Lo hayu sambil lang mecando tekeneng tiang. Pura-pura pusing mang nomor WhatsApp ne. Hehe, tendados ngide beli. Meli maro bang tiang. Laut sauten tiang. Beh, tendados kenton lo. Nyan hilang kejegegan lo he buen telung senti. Lo hayu kedek ngakak. Hahaha, beli biso masih ngerayu tiang. Subuh mekelo asana tiang negak sambil lang mecando ajak lo hayu. Sane mangkin dane jero mangku sampun puput ngasta wayang Banten pemedeke tiang laut ngale tongos negak ani luung lakar ngaturang sembah bakti keto masih lo hayu. Subuh suud tiang ngaturang bakti tiang laut mulih maron neket jumah tiang laut nyema ape dot nge-WA lo hayu subuh ya neket di jumahnya apa konden. Loh, niki beli dek, WA beli dek nge. Tusing kanti mekelo tiang ngantosang lo hayu, jani subuh online di WA ne. Nge siap beli. Tiang lantas metakon tekan lo hayu, subuh yo neket, apun nu di jalan. Loh, sampun neket di jumah. Sampun beli. Niki marausan mengganti baju. Oh, enggak lo. Makin karing udiang. Tiang karing ngempu aden tiangnya beli. Wah, lo jag cagar sajan. Wah kau, tiang cagar ngambul beli. Wah kau, sedang demene chattingan ngajak lo hayu. Saget memen tiang ngaukin tiang. Dek, beliang memeot. Meme lakar mangama kucit. Name. Itu lantas tiang nyemak motor. Lakar ke warung meliot. Sebuah tiang neket. Tiang ngaukin dagangnya sawere di warungnya suung. Bu, tiang numah soot nih ke. Subuh mekelo tiang ngantosang sambil kau. Laut nyajak anak lo jegeg. Mirip nento anak ceritnya Bu Ari. Ane nongos di Badung. Sawireh rainan yo mulih. Laut anak lu hento nakunin tiang. Numas napi beli. Ya diaston anak lu hento ngoyong di kota. Biso masih membahasa Bali. Karena yen sing irago ane ngalestariang budaya lan adat Bali ne. Ane merupa bahasa, aksara, miwa sastra Bali. Nyen buen. Sangkala irago dari generasi penerus kebudayaan Bali. Sepatutnya nih irago ngalestariang. Mangdo nenten padem utawi punah. Beli numbas ot lo. Kudang kilo nih ke beli. 2 kilo mantan lo. Nggih beli. Hantosang domun. Subuh sud anak lu hento nimbangang ot. Laut bayar tiang. Aji kuda nih ke lo. Aji sio tali nih ke beli. Lantas jemakang tiang pes di dompete. Niki lo. Makasih nge beli. Nge lo.
nekat tiang jumah ote njuin tiang meme lakar bangu kucit nada saro HP tiangnya memunyi kring 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 marotoleh timpal tiangnya iwayan gabler nelpon engkan yan dijone dek rago jumah yan nah ada apa nih milum lali dek ajak nyen doen nih darmo ilosok isomplo ajak cinyennya nalakar kijong nem lali nah ajak milum milun doen pangman pesu manes galungan oh nayan nyan jam kudom jalan jam 2 gende pangtunaan dek kebus oh nayan sebuah jam 2 timpal tiangnya teko mulih Mae dek lanian nak kijo sebenarnya nih lantas mesaut idarmu kepase dek sambilang ninggalin cewek anggon cuci mata bah rainane dar ngajak melalui gen tiang ia najak timpal tiangnya mulu demen mecando saling tulungin jak cara menyamo sesubane tiang nekat di pasih tiang bengong buka kebom bale ombak ningalin wisatawane mancanegara lan domestik mesliweran ado masih aneh negak sambil lawan makan ajak keluargane tiang ngelindang majalan ajak timpal tiangi ningalin wisatawani tuo bajang truno cenik cak makajang ado masih anak metunangan di sisen pasihe ane misi punyan pandan liu dikenal tiangnya dot masih cara ABG nene jani melali ngajak anak lu sakewalo tiang buku truno pepojolan pusing bisa ngerayu ian sebilang nepukin cewek tiang kimut undukin to aneng ranayang dewek tiang kondeng lagi gelan ian tiang di sekolahan bajang-bajangnya liu demen tekian tiang sakewalo tiang pusing bani ngorang tiang demen tekian anak luhen to ado masih timpal tiang ane adane mita demen ngendahang tiang krano tawango dewek tiang kondeng lagi gelan tiang sesai aja ko chattingan tekian mita ulina konang kabar ngajakin melali ngajakin makan bareng masih tayan ngajak mita makan di restoran di nane ento sawetaro jam 6 tiang telepono tekian mita nakih atuang makan dek tulu nyak doen buku sesengak ngentungang belakas metali ya nah mit nyan jemput yang di kos nabli oke mit nekat lantas tiang di malun pintu gerbang kosnya mita tiang ngetok pintu gerbangnya lantas nyajak mita tok 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 blidek boteko lan menek mit tiang ngajak mita ke restoran dikenahe buku ketis ini tunangane ane sebilang pelih abedik mita stato dengki kino tekian tunangane tiang nawang mita anaknya belengih iya nado anak ane ngeringin abedik pasti ko yung meme bapane mita sujatene konden ngemang mita metunangan
krano mita nu kuliah. Tetujon meme bapane mita apango pi anakne seleg melajah. Tusing beg-beg mude ape tur ngeluyur pesu petang caro ABG zaman janine. Peleh gulikan metingkah pragat konden nganten subuh beling maluan. Ento aning rainayang mita mengkep-mengkep metunangan. Mita tuah pragat ngeling ninghang pemunyin memene. Sebilang wai mita orang selingkuh teken tunangane nanging ya diastun mita nu demen teken tunangane kewale swates metimpal biasa. Subuh mekelo asana tiang urto kangin kau teken mita ane jani galahe subuh petang. Tiang laut ngatoang mita mulih ke kosne. Suksumo nge beli dek sampun ngatahin tiang makan. Mita makenya manis teken dewek tiang. Tiang laut ngewalas makenya. Mina buko bungo pejang di dur mejane jeg pasajan. Yen lo hayu dadi tunangan tiange. Maro tiang saling kepung. Nah metiae kedek sambil ngubadin tiang. Krano tiang kepupungan nomplok jalanan. Dek, hujan jalanan ngoyong romplok. Dunya dek ngibi. Matemu ngajak anak lu jegek. Carui dia dari, mek. Hahaha. Cai ada doen. Jalanan ngoyong kone tomplok. Tiang tuah kedek doen ninghang munyen meme. Hehehe. Libur galungan lan kuningan tiangnya sebutlah ane jani tiang ngawitin masuk ke sekolahan. Tiang merasa rindu ngajak timpal-timpale sawirah mekelo tusing mekunyit di alas. Mulo biasa yan maro man metemu ngajak timpal di kelas. Cek caro pekan makecang ngortang ritat kalau liburan. Keto yan metimpal reket rumeket. Subuh jam tengah roras tiang ke kantin membelanja. Sawira bahasanya subuh seduk uli semengan. Tuaman nar bubuh abungkus. Beliango tekian meme di warung. Tiang mula biasa yang semengan kapas sarapan nasi krano tiang tusing mekito. Pragat jajo Bali. Neket tiang di kantin tepukin tiang mita nu sedang makan. Ajak timpal-timpalne peturu lolo. Tiang kau kina teken mita ajak kina makan. Mih, tumben tepuk yang beli dek belanja ke kantin. Biasanya susing tayan belanja. Haha, kamu mirip tusing tayan nepukin beli dek belanja. Bayan yang beli dek. Tenang gen mit. Cek cemak-cemak gen. Jangan ingat Maya. Sambil lang tiang kedek. Hehe. Timpal-timpal. Nemita enggalan kedek. Tiang walas aja kedek duen masih. Dikena tiangnya subuh ya dot ngelang mita apang dari tunangan tiangnya. Sakewalo tiang pusing banding orang. Apa aneh ada di atin tiangnya teken mita. Karena tiang sebilang nepukin mita prakat kimud. Yen lakar ngorang demen. Oh yen dia gede nyak terimano. Buku sesengak. Ngale be di yehe puak. Yen sagat ngenen luwung. Yen pusing prakat pocol. Sakewalo ento keto anake ngorang. Nanging dikena tiangnya dina malam minggu patuh cara biasane. Bui, cek ngundang. Nak kalau ngundang beli nih. Bui. Cek subuh jam itu tiang nekat di jumane.
ramane karena lo hayu konden bangun masih metunangan. Wenten nih kalau hayu bu. Oh wenten Gus. Mereka ketengah domo dituti mana apang tusing iraga ulah haluh nutin budaya anak len nanging budaya pedidi bakat sapang zaman mantak dari tunangan len subuh satuan tiang ajak lo hayu ngorto kangen kau sambilang balik tipi nadak saro teko memene lo hayu tiang merasa lek karena tepukino pedaduanan di tengah kamare malu di pawon name pusing tadi apa-apane lo hayu yen kula warga ulian terus